Durante un press conference en antes aga, el Undersecretary del Department of Labor and Employment Dominador Saya habla que el temporary suspension na deployment del mga Filipino household service workers uno na mga opsyon tamira el gobyerno, siguiendo el muerte de un Filipino OFW si Jakatia Pawa, con quien ya sentensya muerte na Kuwait del pasado semana. Según Consay, base na statistika, alto número de casos de exploitation y abuso ng mga OFW ya registra na nasyon de Kuwait. De más reciente, otro OFW también na Kuwait ella muri ita investiga pa ahora si cosa el verdad causa del 10 de muerte. The highest incidence of abuse and exploitation of HSWs is in Kuwait, then I think it should be prudent na iwasan muna ang Kuwait. I think, katulad ng sabi ko kanina, it may have to do with culture ng mga Arabo who are from Kuwait, but I cannot really say because hindi ko naman kilala ang kulturang Kuwaiti. But just judging from the numbers are concentrated, hindi naman concentrated, but tilted heavily towards Kuwait, kung saan pinakamarami ang incidents of abuse. Según Adole, en tal caso pursigi impone el temporary suspension, hindi según este tiene mal efecto na employment status del mga OFW. Este siendo manada pa según otro mga nasyon na media este, el ta ofrece trabajo ita recibi mga household service workers. When after that execution kay Pawa, the secretary made his pronouncement, kumbaga, he was just expressing his mind, ay tigil na muna. Siguro nag-react ang Kuwaiti ambassador, that's why he asked for an audience with the secretary. And as of last night, alam ko na Thursday in the morning ang meeting nila. That does not include yung incident ngayong umaga. Now whether nahulog siya, namatay, or binugbog kaya namatay, we are still awaiting formal and official version from the local recruiter. Aviso del Department of Labor and Employment na mga OFW, evita según ani anda trabajar na nasyon de Kuwait, especialmente según aquellos quien quiere trabajar como un domestic helper. No hay pa según oficial aviso el dole y gobierno acerca lista del mga nasyon prohibido y peligroso para anda trabajar. Del año pasado, talina más de 16,000 OFW ya registra el POEA na Zamboanga Peninsula, onde mayoría de estos ya trabajan na media este como un domestic helper. Cristal Almonía, Dateline Zamboanga.